usile lo mntana. Umuntu omdala. And mangithi ngimbheka ngathi sekakhulile kuleya photo engiyibonile unazi ingane. Hayi unengane different fathers usile lo mntana. Ngiyaxolisa baba. Guys and yazi inhleli ngisho and kubhaliwe naseBhayibhelini ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Bandlela imali yami yomndende labantu. Udla nemali yakho yomndende mntwana. Yeah. Ngikubaletsa mayeng. You got a bad behavior wena. Ke ngikubaletsa mayeng khona no batho bua next. Akibatho bua. Yazi ngitholele ma-tavern lena nabafana bakhe sibafuna ukus-attack. Ntate o batlo go bala le nna ona. Ntate o batlo go bala le nna wa controller. Una le mali. O kena ka abuti anga go bela dilo tsa ntate nkentse tsona. Ungazongiphaphela mina. Ungazongiphaphela. Nna ungazongijwayela ka wena. Ukhuluma nawe kahle. Man. Well guys namhlanje sibhalelwe ngomuntu omdala lana uthi uyawasibona einkundleni zokuxhumana lapho sibhizi sinceda abantu wacela umuntu la weNesto ukuthi ucela ukuthi sincede esibhalele showini sathi ungawari umuntu omdala sofika lapho sokuvakashela sibone ukuthi singancedisana kanjani kule situation obhekane nayo. Baba ngibulise futhi niyaphila. Siyaphila baba. Siyaphila umuntu omdala. Ngiyaxolisa baba ngiyazi ukuthi besike sakhuluma kancane yabo before ngoba bengishilo ukuthi silinde lo munye security lethu lesebenzisana nalo Mr Jones ukuthi eyolanda yona le yangani yakho yabo kodwa bengicela nje umuntu omdala ngoba khona nama viewers abantu abasibekelele la eshowini yethu eJozi Bioscope engathanda ukuthi nabo be understand ukuthi why silana namhlanje umkhulu ufuna simncede ngani. Bengicela nje ukuthi umuntu omdala eqale ngokuzintroduce ukuthi ubaba ubani and why usibhalele umuntu omdala namhlanje la kuJozi Bioscope. Mina libitso la ka ke Joe Matseke. Yeah, ke hlupha ke ngwana. Ke sihle. Isihle igama lakhe. Yeah, ngwanona ever since mama a hlokafala. 100 yantle. She comes up with boyfriends and stuff. Look, khona la kwakho umuntu omdala. Bheka man. Kwanobheka amabhodlela wakhe lana. Mina bengithi ubaba nguyophuzayo. Akuyena lo? Yeah, uye lo star kwesikhulu uyangithuka ungenzela wonke udoti nje. Yeah. And umntana wakho omzalayo umuntu omdala lo okuthukayo wena. Unthukayo indaba nje ithe nje umama ashona. Ngiyaxolisa umuntu omdala kuzwa lo. Bese she was staying with her grand emaplazini ngamdonsa ngathi azohlala nami njengoba mama ayeshonile. Lo mntana lo doti man. Doti man. Ngiyaxolisa umuntu omdala I can feel iphina ngiyaxolisa baba. Guys ngicela ningitholele itissue lapho crew ibe seduze nami. Ngiyaxolisa baba ukuzwa lokho umuntu omdala. Ngiyazi umuntu omdala invisa ubhlungu because you are not the only person. A lot of people are going through a lot. Ngiyaxolisa baba. And manje yazi umuntu omdala ma usukwazi nokushela ukukhupha inyembezi nje kanje leyo nto izombangela amabhathi. Yena ngoba usesomncinci and akaka understand into eziningi and lobhlungu obuvisa bona umuntu omdala uzimoshela yena. Uyangithuka lo mntana lo mangithi ngimstop ama boyfriend uyawachange like ama tissue paper uyawachange every dictum and every uyazi ukuzolala la uthi uyangithuka ukuthi ngcono ngilale naye yini ngifuna ukulala naye. Usho kanjalo kuwe. Usho kanjalo. And wena uyamkhuza ngoba ungubaba and umfisela ukuthi ebe ne future right ukuthi nabo ungasekho emhlabeni umuntu omdala. Udoti lo mntana. Right. And ngicabanga umuntu omdala. Ngiyabonga. Thank you so much. Ngiyabonga for it issue. Ngiyaxolisa baba. Guys and yazi inhleli ngisho and kubhaliwe naseBhayibhelini ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Manje lo muntu mayezonza kanje umuntu omdala sekwazi nokuthi eze kukhupha inyembezi. Kwamina inhliziyo yami ibhlungu umuntu omdala ukuthi ngive lokho. Kodwa ngiyathembisa ukuthi sokwenza konke okusemandleni ngoba uthi izolo ngiyaxolisa manje uthi ngibe ngikubuza uthi izolo makafika ebusuku ufike ngesikhatsini umuntu omdala. Ufika anytime ngaboma 2-3 ekuseni nje. Akufanelanga uphule namabhatla wemnyango and stuff ungena nje. Sile lo mntana lo. No,
Baba ngiyacabanga uthi uMr Jones kodwa makasifonela umtholile uthi khona usendleleni uza naye manje. Uyabona ngiyacabanga ukuthi sizokhulumisana naye mhlawumbe singambonisa yabo maybe gonna talk sense kuyena umuntu omdala yabo. Ngiyakuthembisa ukuthi sizokwenza konke okusemandleni. Manje ubaba awukaze uzama ukubiza mhlawumbe abo auntie bakhe abaseduze ukuthi bezama ukukhuluma naye woman to woman mhlawumbe engaba understand yabona. Woman to woman. This kid is a beast. Uyabathuka nabo mamncane labo. And nje akaboni umuntu akaboni nix. Sile lo mntana. Umuntu omdala. And mangithi ngimbheka ngathi sekakhulile kuleya photo engiyibonile unazi ingane? Hayi unengane. Unengane ezi2 different fathers. So sile lo mntana. And I'm sure I bet umuntu omdala you don't even know those people labo baba la. Angazi. And kumele ngabe bahlawula bezogeza nomuzi wakho ukuthi bamithi isingane yakho yabo. Bandlela imali yami yomndende labantu. Udla nemali yakho yomndende mntana. Yeah. No sizodila naye baba because wrong lento yenzayo. Inhliziyo yami vele yababhlungu umuntu omdala shame yazi ngesituation odlula kuyona and mawuthi yabheka ngapha noma akasekho mhlawumbe bezokhuluma kunzima mfethu. Kunzima. No. Ngicela nje ukuthi Josie Bioscope incede mhlambe angaba right. But no sizokwenza konke okusemandleni umuntu omdala if it means ukuthi it needs to go as far as ukuthi simthathe simuse ku disciplinary camp eyofunda umthetho khona mhlambe ngathi sekabuya sekangcono yabona umuntu omdala. Because manje makungenzeka something ethola ukuthi ule groove la groove khona unaleyo boyfriend imshaye imlimaze o mhlambe egcina sekashonile kuzoba inkinga yakho futhi umuntu omdala uyayibona. Cha abazi understand bona labantwana angazi umuntu omdala kushiyo nakhona ukuthi ngiyinsuku zokugcina umuntu omdala sibona ukuthi sokuyinsuku zokugcina ngoba kushiyo kubhaliwe naseBhayibhelini ukuthi ngeinsuku ekugcina ezokugcina sizobona into eziningi and I believe ukuthi these are one of those things and yona into engivisa ubhlungu umuntu omdala ukuthi ngoba bancinga abantu thina we are the future leaders of the nation mani ngasekho nabantu abadala so mayingabe abantwana ontanga bethu ngamahlongandlebe le future izoba kanjani uyayibona because I'm sorry for your generation anabafazi bafethu bagcine ngalabethu ayilaba umuntu omdala nje bayaphuza cabanga umuntu mayezohluleka ukuhlonipha ubaba omzalayo mna as umyeni wakhe nganihlonipha kanjani mayehluleka ukuhlonipha umzali wakhe omzalayo uyayibona sisenkingeni umuntu omdala nangu Mr Jones umama ongaka Mazulelana. Sihlo tlotla kibitse aw for your behavior. You got a bad behavior when. Ke kopa le tsamaye o khana no ba tlo next. A ke ba tlo bua. Yazi ngitholele ma-tavern lena nabafana bakhe sibafuna ukus-attack phela sebafuna ukus-attack abadala kanjani kube manje ukuba udile nabo ukugudle nabo la sawubona tato ba tlo go bala le nna ona tato ba tlo go bala le nna wa controller unale mali o kana ka abuti hanga go bela dilo tsenta tankentse ungazongiphaphela mina ungazongiphaphela mina halikathi dilo tsenta tankentse tsona angazi mina angazi so ungazongiphaphela ungazongijwayela kabi wena ngikhuluma nawe yini yile inkope ezikuhlanyisayo tsamaya ngibona itswang tsamaya yile inkope ezikuhlanyisayo ungena phi wena yile mawivu mhlawumbe wena imali yami musi imali yami musi intombazana ubaba wakho lo ubaba wakabani ubaba and angeke size simise umuntu omdala sikhulu Mr Jones ngicela ngithathele nawe something ukuhlala khe ngihlale la ngeke sokhuluma nawe simile wena baba ngicela ihlale phansi ngiyacela no ngeke sikhuluma nobaba wakho umdala lo muntu angeke sikhulume nawe mina angeke kumele umuntu omdala ile impilo ephilayo ile mpilo ephilayo ile ngene la egate yakini angibengekho kanene kiri itswang man itswang usuka phi manje wabona wena today ngena zokulayita wena ngathi socima la camera Mr Jones lokho ngathi ngibambi man uyazi uzosindela ukuthi umuntu esifadlane ube sigudla nawe nje
Baba ngiyaxolisa nawe amanzi akho. Ngicela uhlale phansi sisi. Anginokhuluma nawe mina. Anginokhuluma nawe mina. Ngizele wena la. Asina kurubiditseng. Mamela ungazosiphaphela. Asina kurubiditseng mona. Ungazosiphaphela. Nawe ungazongiphaphela. Ubaba uyakhala ngani? Ukhala ngani? Ukhala ngani? Ukhala ngani? nawo lapha. Sisi, okay yini le? Lamabhodlela wena. Lamabhodlela wawungcolisa la Kile 2000. Ijarata la ilakho le. Ijarata lika babakho. Ngikhuluma nawe. Sitsamaya siyaphi? Ukwakho la. Asibizwanga nguwe sibizwe lo wena. Ngifuna ukuyophuza mina ningoshila isikhathi. Ngingenaphi? Manje ukhatha imali yami musi. Uphuza imali yakho uphuza imali yamadoda la ufike nawo la. Ubreak amabhagi kamuntu omdala. Futhi ngiyathengisa. Sokulayita wena inkinga yakho uyaphi? Amagama manje phambi kwami. She's disrespectful lo mntana lo. Umuntu omdala ngiyaxolisa kodwa yazi isandla sami savele saluma angathi ungazobhedela thina asikufuni ukukuthenga thina asifani ukukuthenga ngifuna ukubhema and akayibamba Mr Jones leyo nto leyo wena umuntu odayisayo ubizwa ngani bathu mama ubizwa ngani ngiphi imali ye ngifuna ukulala nami nawe angeke ngilale nawe mina ucabanga ukuthi mina ngihamba ngidla inyama ezibolile so yazi wena ngidla inyama ezibolile ufuna ukuntaste no ngithetha ngenyama mina ndiyiki inyama ezibolile Uthi uhloniphe baba khohlala phansi hayi ngimhlonipheleni okay no sithetha nawe njengabobhudi la kwena asikukhathalele anginabhudi mina mase Ntombazana uyayazi iBhayibheli uyayazi ivesi ethi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze wabona the day umama wami washona ilife yami yavele yaba complete a mess udelela ubabakho ake ngenzeli next ufune kwenzeleni ngoba uyintombazana endala enabantwana abawu2 abantwana bamanje kuye lo ikhati yami yomndeni ihlala kuye le okay manje ikhati yami iphikati yami yomndeni aneve kufa yona aneve kibathi no ntombazana sokudiscipline udiscipline wena siphaphela yazi sesihlonipha nje ngoba khona abantu ama-viewers abantu abadala laba sibukele kodwa sisi sizokulayitha ungakholwa yazi sizokufaka i-respect thina sizokwenza uhlonipha uyakuyeka ukuthi lo emntwini omdala uyabona ukuthi uyanginyanyisa kuwena uyakuzala lo muntu ngiyanaphi mina awukho grateful for what ukuthi ubaba wakho usaphila sisame ekhanda right ngiyacabanga une-screw eshoda Mr Jones kune-screw nje esingekho right yazi uyabonakala ukuthi kune-screw esingekho right wanshapa mthu shapikisa mbana ke tlo shapa akithi why mama kana tlhoka fa ke be go tlhoka fetse wena every time why be one Mr Jones ngathi ngizocima le camera ngizovala le camera abuti nkinti tsoko tavening fontwe yo Lintsingitsa nako ke batlo tsamaya uyadelela mntana ndini uyeva uyandiva uyadelela sifuna ukuthi uhloniphe umzali wakho ngoba if it wasn't for this man kube awukho emhlabeni mangimbhekile he deserve everything ukuze wena ukuzisela emhlabeni yazi ukuthi kuba awuzanga wena kuba sikwazi namhlanje ngoba udelela kanje siswami uyazi ukuthi you are part of nihambe naye kukwakho wena uhamba no yazi sakhuluma naye kahle yazi ntombazana kunendawo la esigcina khona abantu abafana nawe uyayazi abasangana wena sizotsamaya nawe ritlabona siyabona vele sinamehlo siyabona uzokuthibani kuphi wena uzotsibiwa intanga zakho la esikusakhona ezifana nawe ufika ubadelele le bazokukhaba ke ngikuxelela Sobona never kutla kalona this is the kind of trauma ekiphilang under yona one traumatizer ngwana umuntu omdala into engibonayo uzogcina sowuphathwa i-stroke uyabona asimuthware vele stroke ngicela ukungiphaphela wena ngibatla aswe ngicela ukungiphaphela wena ngibona yazi usindele ukuthi umuntu wesifazana otherwise kube gudla naye fast Mr Jones ngoba uyadelela otawu wena ukitagilwe ukena kae ukitagilwe okay ntombazana ndini weyinkophe ngithe wena uyeke ukuthi kubaba bakho wena ngumuntu omdala lo and awuthi lo emntwini omdala ubabani hayi kanti ubaba kabani ngicela ngiphume kimi wena ngoba ulala sowulala nabantu abadala abayintanga zikababa bakho sowubona ngathi sozokwazi ukudisrespect nina ningenaphi impilo yami musikibe uphilo baka ufuna ungena naye wayezolala nobaba bakho ubaba bakho unenhlonipho
cha ukufunela ifuture e-right sisi uya understand I-future Yeah. i-future ufuna ukuthi ube right ukena isikolo top unale BA and stuff mare she's an embarrassment in herself. imali yakho umuntu omdala owayispenda usisi ufuna ukuthi ebe right life and this is how she thanks you kanti ninjani ngoba uproud uthi 2K that's why usangana kanje and yazi kunama 2K ane future abanezindlu intanga zakho manje shadile sisi itheni yabo ngenaphi mina yakho itheni ngoba yiyona le Ngicela ungekele bhuti yangasela mani yoke hey man ngibona khona ukuthi nenkinga cabanga uyi2K mara angiboni ningenaphi nina cabanga uyi2K sodawisa ngomzimba uyavithiza abantu abadala ningenaphi ngithi impilo yami singene gateini kababakho sifunana nawe wona he ngisamana kitlo kuba wena unababa ungiphe yena babakho ungazosangana sisi ngifuna ubaba cabanga ukuthi ubaba udila nento efana nawe yeah yiko so disrespect ubaba wakho kuzalayo ucabanga ukuthi naye yilama boyfriend ama blesser obhizi wathi uyazi uzogula sisi and yazi mawungashona njengamanje ukuzi responsibility iyoba ngakabani ne HIV musa unayo no mina nginayo anginayo imali izokubamba soon anginandaba ngale behavior yakho never hey man sonke wathi ufuna uyagula uzomkhumbula hayi mina ngikho busy njengamthona no Rita Maliyena and kumanje utraumatize umuntu omdala uthathamaya wena mo wena uthathamaya nakithamaya Lexina anta hey mamaka njani simthole simthathe na simise discipline camp manje labantwana buza abantwana baba ukuthi bangabacelela nenhlobeni mhlambe singabanceda with the support yabo maye ngabe ubaba umuntu omdala ngicela ukuva kwena because lo sanganayo lo osho ngama week engazi ukuthi wathatha dobephi umuntu omdala besicabanga ukuthi ngoba uthe unengane ezu2 ungakwazi khona mhlambe ifamily eseduze ukuthi ungabiza umuntu oyiwani sizokube alito ngicontrol bana bakabe wena uyekukhuluma ngitloba isapomanga nabo yebo sizokwazi ukuthi sibe sibemncedisa lapho umuntu omdala yabo useless udlula tawe and the other thing engiyibonayo umuntu omdala le card ngeke size silithole la kuyena ngoba kuzomela sigcine sesimenze ezinye izinto esingeke sizohamba naye umuntu omdala uyoliblocker sivule linye okay ngoba inkinga le ngiyayibona ngoba nje uyayidla wetsa sona nonkenyamahlo wa wena untato ojwa kintato right waka wena untwala masipa wena so uyanginyanyisa manje wena so uyanginyanyisa Mr Jones uthathele lexina nginithathele lesatana wentombazana usathana wentombazana ushoda ngamaphondo wena awuxwela nix wena into right futhi into right futhi unqibanga skate bazokubamba kahle kule jini yakho yes ungazobiza ubaba bakho ngowena nginyanyisa mntana ndini uzoyidinga lezi zinto ecampini kahle yo Satan thatha lento la Mr Jones ungathi futhi ngicela nikufake ebhuthini lo untombazana ungakufaki nje sithi nifake ebhuthini leyo nto umfake ebhuthini ningamfake esithini nimfake ebhuthini deserve ukuthi engene ebhuthini la ujayela kabi umuntu omdala ngiyaxolisa baba le situation sizohamba siyoyenza yonke into right sizoblocker lela card sayophuza amapilisi okay before sambe ne alright akunankinga umuntu omdala ngizobe ngivala ishow mina la alright Mr George idule bengicela uncedise ubaba ngayikuthi yeah uthi ufuna ukuphuza amapilisi eqala before sambe yeah okay guys yazi inhliziyo yami yazi yabuhlungu umuntu omdala waqala yo guys yazi angazi kahle ukuthi labantwana wayebeka nje cabanga lo muntu lona lo ngubaba wakhe wamampela ngubaba wakhe omzise emhlabeni ebzebelana namhlanje because of this man wamusa esikolweni wamenzela yonke lento today sekazibona ngathi yena seyazi kakhulu ngoba ulala nezintanga zikababa ukwazi ukuthetha into efana nokuthi ngiyadayisa vele in front of ubaba wakhe ucabanga ukuthi lento izomphatha kanjani umuntu omdala because into soyenza njengamanje siyamthatha lo siyomset discipline if it means ukuthi uyohlala more than 3 years until ebe right la eqiqe emqondweni ngoba yikho lento yenzayo ngoba egqibeleni uzogcina sekabulala umuntu omdala la nge heart attack so into soyenza we make sure ukuthi sinakekela izingane zakhe thina ezijozi bioscope if ufuna ukumbona after sesibona ukuthi mhlambe she's khona utshintsho likhona le disciplinary camp so zisingane zimbone zizobona ukuthi mama uyaphila uright until ezebe right la uzophuma khona ebuye futhi ezohlala nobaba
cause sizama ukwenza ubulungisa la. Umuntu omdala mangabe nawe unenkinga, I always tell youth, my youth, ngicela nihloniphe abantu abanizalayo, abantu abanizise emhlabeni. Ningacinga fana nina seniyazi kakhulu ngoba manje kunomuntu olala naye oyintanga yomzali wakho, socinga fana you don't need to respect your parents. And lezo zinto zizokumoshela wena mntana ndini in your future. Cause manje that's why ubona ontanga bethu beshona bena 30, abanye abashona bena 35, asakwazi ukuphila up until 40 years because of indlela esizihambayo. Uyayibona. So mangabe unenkinga nawe lapho mbukela emakhaya, ungalibali ukuthi usibhalele on Josipescope tosiwe ungalibali nokuthi usifollow ey'nkundleni zokuxhumana. Sikhona lapho ku TikTok, sikhona ku Facebook, we are Josipescope yonke indawo. Ungalibali ke mbukela wami engikuthandayo ukuthi ucofa usubscribe, ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Josipescope. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya, and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha